Mokwaledi wa sekegilweng wa ANC Ace Magashule o bega gore ditheo tsa puso tseo di akaretsang bothati ba bosetshaba ba bosekisi bo dirisiwa mo ntweng ya maphata. O gatelela gore a ka se ikgogele morago mo mererong ya lekoko ka ntla ya gore ga a dira sepe se se phoso. Magashule o ganeditse ditatofatso kgatlhanong nae mme a re kgato eo ga e mo molaong. A re ene jaaka mookamedi wa ANC o sekegile presidente wa lekoko leo Cyril Ramaphosa. Money got into the bank account by a guy called Bam. He has come to you guys, into the account of the Premier of Eastern Cape. This guy called Bam. This guy called Bam wrote to the top 6 one letter to every one of us and say, I've opened a case with the Hawks. I'm now coming to you. These are the FNB deposit slips. Here they are. There were 3 municipalities which paid me, bam, without doing work. And immediately they paid me in 30 minutes. I transferred this amount of money to the account of the Premier of Eastern Cape. And nothing happens. The Premier, I hear him on radio because he's a friend to the leadership which is factional. I can't allow this. I will die for the truth. I will die for what is actually right. Thulano ya ga jana magareng ga presidente wa ANC le mokwaledi kakaretso wa lekoko leo e tswelela go aroganya makala a ANC kwa lejeleputswa kwa Free State. Setlhopha sa baemanokeng ba mokwaledi kakaretso yo a sekegileng Ace Magashule se kgatlhanong le seo se emanokeng presidente Cyril Ramaphosa se diga sa lejeleputswa se na le kemonokeng e popota ya ga Magashule. Ditlhopha di le pedi kwa kgaolong ya lejeleputswa di ne di tsenetse kokoano bosetshaba mo di ikuetseng go komiti khuduthamaga ya bosetshaba go lepalepana le ntlha ya go emiswa ga mokwaledi kakaretso Ace Magashule ka mokgwa o farologaneng. Ditlhopha di re Magashule o ne a sa tsholwa sentle. Magashule o latifaditswe ka bonweenwee le go tsietsa segolosetonna mo kgetseng ya asbestos e go dirisitsweng diranta di le dimilione di le 255. As a region, we want to say to the NEC, please, can you please handle the issue of Secretary General and also the President in a way, in a dignified way that is going to build the ANC. So we hear that the Secretary General is suspended and so forth, comrades. The Secretary General is Magashule remains Secretary General of the ANC. We will organize the 55th conference of the ANC. We will remain SG up until the next conference. Le fa go le jalo nngwe ya ditlhopha e re ya manokeng go emiswa nakana ga mokwaledi kakaretso wa ANC Ace Magashule. Setlhopha se sa re bonweenwee tlolomolao le tsietso di tshwanetse go utulolwa go tswa kwa tlase gore mokgatlho o bolokege. This rogue and counter-revolutionary conduct is deserving of the harshest possible measure in line with relevant provision of Rule 25 on management of organizational disciplinary of the ANC. Fa se ne se botswa ka ga kopano ya bona fa ine e le mo molaong, setlhopha se arabile jana. They are law unto themselves. Let them suspend. We are here understanding how do they operate. We are waiting. In fact, that will not be for the first time. They've been doing it but failing. The ANC will give direction and will give clarity to who is wrong and who is right. Ditlhopha di ikuetse gore go thapiwe ka gangwe setlhopha sa province sa ANC kwa Free State se se tla lolamisang ditlhopho puso tsa selegae. Kgotlatshekelo ya boikuelo e kaile fa komiti khuduthamaga ya province e se mo molaong e bile e sa inaakanye le melao ya mokgatlho.